Dekana tunandele, dekawa wa mengusele, diwa dekana tunandele.
I'm Isaac Williams and I only listen to Authentic Mind, the only authentic mind in the network.
God of miracles. I'm Isaac Royals from Togo, and I only listen to Authentic Mom, the only authentic mom in the front. Never. Okay. Lava fa o medo fie na mi la fisa fie kenyele. Akpebe Top Radio. Top Radio 103.1 FM FM Papa la Ochi. Today is the 1st of February 2025. Bonsoir, bon arrivée tout le monde. Mikatam Miawezo va Top Radio 103.1 FM Papa la Ochi. Abeleke Winton Enya Egbenye Memenda. $5:13 p.m. on Top Radio 103.1 FM. Welcome to another edition of the Nenyo Bobobo Show right here on Top Radio. We are transmitting live from 40B Royal Castle Road, Accra, Kokomlemle, Ash Villa Building, and Manila, transmitting Tsunami all over the world. We are live across the world on Top Radio 103.1 FM and also all our social handles. So Top FM Online on YouTube, Mila Clear Live, my Top FM Online on YouTube. So go there, subscribe and follow. Miele Live, Top Media on Facebook page, Top Media on Facebook page, Miele Clear Lafuma. Then a TikTok, Top Radio 103.1 FM on TikTok, Miele Lafuma. Miele Live, Authentic Mama fan page on Facebook, Authentic Mama fan page on Facebook, Miawezo. And also Miele Live, Sienna YouTube page in North America, Sienna YouTube page and Sienna Facebook page. Okata North America, Miele Clear Live la fuma. Eya tamia to mia no be yokata le mia pom all over the world. Miebe akpena me bonso anami. Miawezo Lord. Welcome to another edition of Dinoyo Bobo right here. Today is Saturday, the 1st of February 2025. I'm glad to be alive, and I know you are glad to be alive also.
So join me right here on Top Radio 103.1 FM. This is where you listen to nothing but the best of our African traditional music from the Volta region, to be precise. Bobo Agbaja Klebu Bokatan. This is where you hear the best. Eyata Miawe Solo, Miawe Sokakaka. Me over page already. Akpena me over 39 authentic mama fan page adi so far the community go me ya akpena me miawe so madekumi share na me share video na me share links and na of you. That is all you can also do to contribute in promoting our local language. Abe miape amonuto mefe wona o abeleke nyesena. That is all you can also do. Abe wo little Vivi ke la se o hana kokpede egbienu amonu tome nya degbe ya be nya pe de kono na keke ayingo amisame na se akpe a eyakona wo eya tamia to yo katan lekponye authentic mama fan page to me de come share video me share links or invite your friends also. Nile live le Top FM online on YouTube. Please go there, subscribe to Top FM and also our page and follow and share the links to your people and your friends. Nenemake Siana YouTube page in North America, Siana YouTube page. Miato miano akbebe miletwaji mi yo mianovio from Washington DC. Ameyo Virginia, ameyo New Jersey, Cleto, New York to Meleku Toronto, Fokofi, Mikata Miawezo, North Carolina, Tokata Miawezo song. Manana nyebe producers wegba America twanye miato miafo ameke yobe apeto Steve the PRO of Siana anye producer al America let me produce live from there. Like Ghana le studio la fia small boy Francis the small boy anye producer egbele wona mi nyato akpena mikata. Kemena mi nyebe egba mekpekpe tohede anomi adume ke amekpekpe vado mi adume hoho eyata ne me vado mogbo wa quickly pudu eye na yon of you na wa nyebe amie le mi adume hoho fien ya ne mi ekpo social media kle nu yo kacha mi akpebe mi ena mi nyebe egba mi afonu cho topic vivi alumia de kekude enye paklo abe ameyo cho amonu to ame Volta region miafe development miafe ngoyi alekemia develop alekemia hedo nao ngoyi do ava amonu to ame in this regime ekemia akpomia do kule eye mi ato mi nyebe le gapopo ya mi le di dudu ya te Nyan of you gedeo okpo position gedeo eye position mafek pokwa makazu jojo abe efe ewo eblavado yova yo kebom tefe yo okpo le jidudu ya ma enyebe ehia be wako hedo nya edowo nu ngoido ble enu ekena webe amonu to amemia ha mi akpomia fe level elebe wahe edoma opokwava egba metebe mia fonu ple mia to mia novi mia fo ametoke ade kecho amonu to ame eye wonya aleke ohia be mia he ngoyido ava amonu to ame emo eke no mia to enu eke mia wokpeto elabe edoma owona mia to mana na nyebe Dr. David Kofi Waku Dr. David Kofi Waku, I'm making a strategic management consultant. Imenyale kama de gomeleve gomaya to go de go. Edeko wona he awebe egba topic kemile no pochia mi echon konele evogba mebe Volta region at the crossroad of development. Amonu tuame gapopo adori ya de miele ye ya fe gapopo ya mebe ngoyi donava amunu tuame eya nye egbefe topic eya tanovi tudola o ameseme fe tona no mia unti 24-hour economy abaleke mia to menya evado du come egome jeje so vie ko aje gome leke mio abe amunu tuame vio Volta vio ha mi akpo gome le 24-hour economy ya me eye miao la monuto ame mia view mia to mia no view la monuto ame yo ha wa pongo yi akpodo awo egbe mia fonucho we atano to aji matete crowd Dr. David Kofi Waku agede moji na sepen coffee filai God of miracles.
of miracles. Authentic mama, authentic mama, the 2 minutes blave pour veiller à dernier le gomeje enumake egba enu itamele interview gomeje kaba enyebela ba megede wan o egba lekenele program agomeje interview kabale ela bena madota flachebe miatoa have program gande be wakano etefe lega dekplafa yo me eyata ko mietbe mia ajegbagba wona kabane mia dasele one waton ayi emegbe I have time kon atrova mia fonu gede chono bubu nti eyata me kwena mi egbebe authentic mama nimepo hasubo kemele interview gomeje it just normal sometimes mia trasile no it depend like a situation ever eyata mi dota flat chesi atonye kle nonyo especially mia toyo le America de komele mia nkosem egba mi work pupule ne efuna tanjo ne wai another program emegbe akaneva another time that me dota flat menyi bana mi lo mia to kle mia no okay. For allo Dr. David Kofi Wakuwezo. Yo, akpekaka. Lekenye apemeto. Apemeto fo, amesi amelese sere, sta me fama poro didi. Editing. Editing to. Akelo konekale, lekemenyawa, sigbenekale. Ma ofa menveve nton. Menyabe amenveve esubo now. Because he is still looking handsome, cute. Menveve esubo. Esubo. Akpekaka, I'm very grateful for that. Okay. Eba to me life le top radio papa la oji. Like ma blobe feye na la be fie mo medogo. Ta feye agbedide la mese. Abokajika. Nina make me bia na uchepe gede wenye ya tape ye nembe mi no do la do yi eja yi bia be zero. Etefe didi. I see. Ma upa men veve esubodo ni aji mi lesesede. Okay. Yeah.
Pedeko Amedo Yole Tuji Omenya Mekanye for David, allo Dr. David Wako. The document videna me yole twaje afimiate and egome. Okay. Abeleke sister dem Kofia. Mkonye Dr. David Kofi Waku. Metropiki Avetile. Me komisyon Gedeou. Yepe Dr. Mekwele. Mako doctorate le management and leadership. Alebe musosyon de tuiken le Amerike patele amengonono Amerika wa dodan afia fodupe ou le don patele amepopolo le mon vuvu Gedeou me nyento a to mo pa men veve me wodele gajira do pe gan ike o be Bank of Ghana me wodele fini pe bla version le pe bla ve me bea nyento me khobode me eke me kho pe bla en me vadreku me gede Tom veve ma padre yuva ila mega wodo ple jidudu ape tepe ikekpo mi ape akpa ni pe o papele amuchi apuaji papele emusia mi kekure nu mauntia ma consultancy la fuma ma pa men veve me la ni wodo gidu no doroji na World Bank ma wodo papele no Norwegian government papele Ghana mtepe popo gidi ile mi asi mi dibe mi ahe akove na mi abeduko ya kopede mi abeduko pengo yi ata fianya sister me fakpe mo me kana jibe enye nyere ka mesma biaba mesia me ne dutu ni a asenya vivu enya yoke akplomi me abeduko amuganu to na akpongo yi gidi Okay, takpede kwa eyanye Dr. David Kofi Waku. Akpe weso. Eto jinami be mi ekpo ofukule moji egbebe na afonukule mi anovi yonye amunutu ameto yole nko sele afisi afile higemepe tepesi afikole. Bede konye be maglobe amedo wa globe. How rich is the Volta region by way of natural resources that you know? Aleke miakwe amunutu ame. Lehe maglobe mawira amonutu amekple nunana jojome nunana tohe oyeke ahe ngoyi avena amonutu ame enyasigba ye nukado nye enuma na tewa to asijina mi hafi omelezam eni le by mekale afi ni leko. Okay, le nusosro ma mi pote yisi nunana alo jojome nunana ganto ike du code siade akpo alo adareji agbanto ale vugbe oyebe human resources ni amegbeto ameyuko le la meseseme ameyuke ma ovususume na be wa to ansronu ayingo alo la mesese lo si be wa to wonu vuvuvu wa enye dada to kede le keke megudu vito le Ghana mi nya be Ghana ameyo no bia be mekawe die suku koko wa gedicho amunutu me mele ko gawo se professor gawo doctor gawo nutepe wala nutepe polawo sofu gawo rapala gawo gediwo cho amunutu ame eya nye nunana gbanto ikenya to director bena mauna nuto kede amunutu meto vivito mi anyonu ha ba mi ejetube deka mi ancho ha mi ejereka emugedi le mi anwo abamegbeto alo ametie nene na mi chole finia amunutu ape pe manube epe location alo topography ale ike region ento dedokui de keke ya magba
duko gede le keke na achiafu me le ogbo Okay. kaka amunuto me la achiafu to mi agbo Okay. eyi ne le nkude mi apa achiafu pe nonome wula nonome toke are le si Okay. eyi ke me le tepe gede wo Okay. na nye be mi wo nu sosro gede wo ku de achiafu ya untila akpo be enu toke de onye ma ukonami Okay. ela toke de le achiafu ya me me le keke me pa gede wo eyi jogbenye to ha ni ga se be ami le tome le achiafu ate Okay. ne jojome nana toke de o ma ukonami ne mi to achiafu aji mi evani gbaji la agblede yin gba toke de o le yike enuku toke ade yo ku chinale afuma me wo chadidi ade yire vo nu to me nkeke ya o me yike me no chacha no egudo me toke ade o la mabanya be akachi ni to me la fuma ati kemi ati kucheche kemi do yo be ati to e kenya atoto bele nko vuvuvu ni abe emi to me la fuma ya nye Ghana pete la fuma oboda wu I see. Keta fuma akachi ni to me okay efimi ati ma o melo bia be do gbla be awo ati onto ku ichi na lodu ku isi ni ya ola enye ni toka do yike ni na toke apobe ni ape agbeledede agbeligbele ebligbele na gote nuka vegetable like ni yone nuku cheche like atiku cheche agbele makangolo ba taji wonu tomato se emi o katala toke nyenyere le mi abanyigba apoba megedo le mango blede amole mi ade akodu blede banana ababli tepe maola onye tepe toke yo kemi poda enu maole afi me po mi ape to la ule dudu toke areme to ado cho amuanu le afi kemi ape damu ala to mane trisi la o ba zo kaka gere to gume yi kaka onye to tokere kemla inye nu popo na po to koko to upiti le Ghana amunuto me mi apenu ya ole echicheche papele mu gede mela gbagbaje ma pe nu le mi o kemi le popo ugba afi ava gere to me never you to me o be nu enu tokere to me nu ya yira tokere o be lithium me je ya kura ku haro me jira American kasi hu haro kura enu bubu o gale to me yike me po hado yike fi abedi yape amu nuto ya mela enu toke wonye eto amu nto aleka muvawo by dugo placha puple nu ma katala enu popo blibo wonye ta mi apa nuto mera mawu yirami benye ya to mi nyo mawu yirami le gbogbo pele nti la siame na po mi apa nu wona wa toke nyanya do le ni le jo ado amaga ke bubu rego ta ifia be nunana yo pete neglanye enu toke le amonuto amesi eke onye nunana mountona amonuto ame eke ni aton aza ako achi amonuto amedeji arengo yi do ngoyi pleto vana amonuto ame to yo la fama mensigba okay so enu yo pete hene tasiji eto anyigba echi ami ke tokra go ha kalemiati ati okle toyo henye human natural resources eke mauna mide de bi aglobe atanwa glofifie be amunuto me mi lezan mi tan lezan ko lengoyi enu eke ohia be wa heavena amunuto me mi tan lezan lengoyi po a ma globe umetan lezan de aleke wa de okay ya to wo wu eyike wo mi le fifia ani ma do ba bia ma wu la mi ato wo wu ya to zanu ya wo wa ne vide gede wo eyike wo mi le fifia ta mi atansa o mi le o san vide la pado akometan le o san de dodo ekenu o le be mi atanwa do wa hengo yi ple egavena amonotomo me si gbegble la ya to wo eyike wo mi le fifia
Okay. Fifi la ya maglobe epegede over ye le jidudu over no ye pleto. Makweto jidudu le memye kavala be that is the current one we are. Eyata edejisi mia novi yo to amunu tomepe tatia yo tia na tepe no na Ghana to kofe dofe gangawa edejisi adoa. Edejisi deo. Yeleke nekpocho tatia maun. Tatia ma common popo lebe ma dakpe na dupola Gan John Mahama de tepe pedi economy be mi ako ajira Ghana duko pa ple mon popo toke ple abala keme blo human resources amenu tepe wala de die enu soro la amekpo nu tepe yike opo chomia amunu to ame ko ebe Ghana modenya opete be Ghana nazo emonye tojia oko na mia amunutu meto okay ebe na Ghana to wa po kekeme e kadodo resi the foreign minister oko na mia amunutu meto okay kike be fi ni do fifie de apopede amegbeto le chichi ba fida emi to kede we anabe wa gbe anu didideji okay Oga ko tourism. Paple emi tepe popo ameyo adi chapo Jaka chadi fe awon nubula nubede mi ame ibori. Omo to ko numa enu ya dewo abagbe papade o. Be se gbe bi le dewo za pele keli e doji ko mi le. Gachimele baba Gachi fara kemi anto menya le kemi azaga o. I see. Ni le gaji pem. Gachi va tu me le pobe gava. Okay. Me college vivi dore mi apedo ku owo. Ya papa ko ntila won ti. Me gbogbo pe ntila me le jijo po fi o gati ami bede. Ameke anoni ninu. Amunu to me to ko ato atia. Aleke wa wo mi pepe anabe jijo popo anoyin. Oba mo to me to ja ko nya mi ni wata awe na duko. Oga ko ya che na mi. Pele bubu gede o. Novi sister emi yo ti anamide esugbo ajiramido esugbo mi ato chititrereji ajena no wo okay fifia maglobe efegede over ya amunu tome a o mepo na reko lejidudu hotel abaleke mi no expecting bo na jidudu level at least mi o ha mi atanta ase akobe o enu ya ever munu tome mi po lejidudu gede over ifete o mepo na reko ye amado fifia they are in a notion there. This is the time for the voter region to shine. And this is the time for them to the position say talking president now. We need to utilize the position to get what voter region deserves. For so many years, they can neglect me. Do you like abide in the same notion? Make a model to okay, everybody ma jibe ma no titina. Okay. Imata blobu mepe ndeke o ma blobe do yi medifo na mi o ya gato wa mi le didi usi bepe okay na mu pe be ke kura ya o yi ya o me ble mi do ka di le bi abo to fidewe okay model to fidewe okay buku me de na mi o ni ga le didi usi bepe okay akefifie de ovi no vi sister Babiado libe pepo president alo mi ame senyala yo alo mi anto ikenro esebe mi akoplo mi adukudi esi ewodudu okay de jidudua fe kakaka de gologio katame iyo ti amegede be wa no omu okay benu kata president kade mano ge acha to kona de si ademe awodo na me si amo ta no ti amerebe ne no ndenu de menye do ti abere o ko la pe dana wo bede na odoko o ti awo ego me ne po mu tepe o le ti awo ego be o po be we na to apere no view ni awe e ta be president we ko mi do tepe we e doda si ni le e je mi fu e abe doda si emi me te gagere mi asisi me bede
apedana ni o le me ku ebe de edoda si emi emi na podo anowo Okay. apodo adidore awo mo ni yo kata kele ni le bola mu amunu to me da godo de ni gbe ka amere ba kunane bere ka amere ba pogo ndebo Yeah. Wajib ne blobere yi yede Okay. ni ame yo kata le tepe blu ni ame yo kata ko tepe de na ni ame yo kata mo nu popo le ni asi be ni awode atu ni ajukore yi ye de egafo ni kata ni cho ni ame yo le peple obi am ya ke na nya kodo ko ve kodo ko bele enye nto ya le fi ni ame le peple be de manzu adanwodola gan dometorika yike anongona voter region amunito me because the council of state member representative for voter region okay babia nyebe nukata po anu okele ni le da po so so gbogbo ya mi ko da fifia ni yingo le pe me ha mi tefe popo no ba mare ni tefe pola me fia ba mi ebugro tefe re ka ko po mi tefe me chale kika ya me apagede o kadodo ni o le enye papa me gede o si yevo gede o si ni age over du kole me ni awo dokpliwe me nye be ni o agavava lo ni anu akoju eko ni lo du fo na lo nu bleberi o ne ba tu do fo re fi ni avio ne pe do ni wo o ne va bu do fo ga o fi ni avio ne po kadodo re suro nu ayingo kenya ko pere ni anu be du ko na chi ebe de echi ame amere ndudu na obesi agbere mele pepere nchi o akene fi awaleke wonto na di ndudu de akpebe ngo yi anoi susu ya oto biele mi amado si ata mi le pepe be de ni anu adawodo lado ya ome the over voter regional council of states ome be mi aton na ya to do down avule agedo akova amunito ame le Ghana pete ni awo do ike gbo mele kuku edo le vava kuku edo le vava kuku mi na mo geve amocho Korea amocho Turkey amocho Israel le tepe vuvu o le vava o le ready be yova tane ni edo seni tatia ya injiniere de do ni eto ni la ni mo ni anongola ni ya ble du ko ya nu ni de tepe opo enye tepe de enye nya fifio ni kene ba pori le ba pede ni pera baba we ni po ni le klalo be mi a odo ni le klalo le la mesese me la ma wa ko ni che ya wodo adido na mi avio mi avio akode tepe o ni ve ka gale jiji authentic man 103.1 emu si ami ka wo mi la ye be IT allo information technology nya keke mo po yi pa fifie mama bia what are some ideas you have to train the youth in IT is a part of my question be ewo make keke like try be and no council of elders so allo council of states member the voter region and miawe na anye amechichi yo na odasire miaji miawe na anye amechichi yo ano adaundo na aleke amunuto pe miape nka minister pleto hewawo do na nyu be amunuto me na ingo miawe na anya mema dodoka enye since me went to elect blobe the world is now turning to IT technology dodo kado la so na nye be maudi oti a oneva nye no ya atwana minister pleto yo be waton atreni amunu to mevio the edoma so that oma no lacking behind. Okay, so elame pepe Chinese to bebubu de libere a journey of 1,000 miles begins with a step. Yeah. Afforded the card the air go yi. And you see an nemule tame bubecho amunuto meto nya me yo nye nya le IT allo information technology ma ejere je mi so le wuti ta kemele chacha le ame yo adako ni gbo enya le ka me gbo no beri na nye be nkekere ka udam enu gbanto ike mata dibe mawo aba America akopere voter region pengo yi nye bedi assembly wa me wi le voter region assembly ya de obe menola o yenye ko dala onani
ma dibede ma o de ka pliwo enyento ma bemia our scholarship scheme enyento ma ko ga dete enyento ma ko ga akodete bemia ko jegome eferesia the academic year this year the day ni our competitive exam na assembly opete ame you can qualify la ni akoga ya gake sunu lady ado the school koko one you never saw IT no sure kaka kodo pepe koko de emi kemi ano onye be no homo keke wa va aba no fia lo be school area assembly opete akonye all America donye India o donye Israelis o onye o blona mbede you dibe yova Yoba no mufia mi le IT me. Abene mi jemi agome. We set a platform, we set a tone. Be ame ya petela wava aba no mufia mi e pereka prevepeto me bela ya diga atu IT center. Ya petaro jide nyebere voter region. Le pre aton pre me bere. Efuma nye tepeke na mesia me hub of IT. I'm a Samuel IT told you. Niga Honko, me check up in a Miaruku. I got my mouth cost to swear and then you cook. The view like ready. When you're there, the doctor say, you need to be a passion no. ITG. I'm a don't want computer, kaka no pay. I'm a don't want no software. I'm a one no balameto. So when I have a complete holistic aspect of the information technology. And you better, me no susube, I may you on a phone mostly, and a phone, you know, Blair, me call ye those the Minya Ben Nigeria, Toyota, Bromia, Domayo, no Mao, I don't know when Kakia. Cha nkume pube is technology, alo is IT, mia strong. Yet a mia view get in any school. No, do the school, you know, Tilao, no, oh, but the school as a lawyer, as a doctor, plenuya, Avano, phone, plenuya strong. Kake, this is what the world is calling for now. IT. Tanamekanya no IT. Allo social media, no, you if you went to a social media is even taking out traditional media, media, 50 social media, so IT penyama is very necessary. Be ma adekuku be ne maudi ekpomo le no dakona lotia the voter regional council of state member ma me so yo pete abeleke legbla miawe eye de tepe kofe o me a train ameyo ka fra obo so da the video le na kwebo obo tonya senudo o menya gbale too well ka they are good in the handiwork amema fuku wa no train wo nchomepo is it Kenya or Gambia, one of the African countries le social media young guy there evu official evu mezana petrol mezana electricity is using something like radio something I saw and I said wow Africa that is it. Na Africa, ye mekobe eco moto complete nice moto in the car, very beautiful one. You cover na president, obo president, and president. Nakoba mesamile will say wow. Eya kasene bi anya America to over kwa you over for the via kojule miagbo. Makajo. Me have talent mapuku ha le Ghana le voter ha particular. Be mi aton. And they come up with the senior be me onye ngonola o manye wo particular or no kake that's how the notion is. Yes, o make pedemian of young those days so but oti evinia otagboda ake ha school for men leso echi apeme maybe wa ba bia be na 20 cities na evi man now alone never do tepe kokko de ne o tasi ovide e ati de bia oni o mark pedon is I'm not that was is our downfall. O me pie dem yan of you enya made leke nek boto ya. Ma ho blibo do. Ma ho blibo do. Ego me bedi. Me nya ba megide uchu. Okay. Ya megide uchu mi o. Mi peda mo. Mi peda mo mi ke kufe na mo. Okay. Me nya ba nya NP gidi o le 2010 za pele keni ha. Kufe na me we la mo follow ikoji edo ya oleji. Kakede. Everybody, onwa rebe amepela meru apu alo ifugbe me oyo ndebe dona fatigue finigale emepeba merele fe na mereta amesia meba je ya de kaji meba do afide kuru ekobe anyela nya nku emi ya chesi babe kakede efifie di
mere kukuberi ni komia bo agba nya destiny ko dem nya ntom ya ba si me Okay. ehia ba me betore si are ne pe beri ene nya le vire kaji le veji le toji kodi na be de vie gbo school ibe Ele be na jedodo wo. eje be na jedodo wo Okay. mega na ko na no nu ba sa wo fo lege nya okori ifo gbo yi no vi gbo ma wuyire ya tale no ya pete ni jeta bebu le mami awo atunya duko le mami awo apere ni adoko o mega nye nu kola je ko bibu akura chi na mi ya bere eya yira de ele na na mewu ho ta mega nye kola ko ya pete ni wonu ane ni nyo ya pete ni ko susu pede ya pete atinya legbelo mi le ekike mi le mi edode wa de kukuna ni ajilawe bedi efini ekike mele yi fifie sometimes o mele mi avio mesel we bi amegede ma se mo me be mi egblebe mi da sile mi avio na si telephone ji alo na si tele computer ji o kake fini kike mele na me mo nu popo mi de vie o awon le ball popova ogona e ball popegbo o tokota na o na tire o fo ball zuga fifia mo le proposuga mi atoko yebe mi school lu kakede na so asinu dewo wo to de vi me emi ke mawo ko na to jojo me ki me pe mo nu popo ke sure ke chidanwi damage wa the one I think na ni e pe na quarter this video de way class 1 ole nu wo na potefe ndada krachi ola sitere computer ji ola nda ake mi agbole fi ezu ebusunya alona if you like bobro na dilayo le nko sebe make anye be agbanle pupu isosoro ko be ovi bobran ko agbanle leses ekele 24 hour if you be the viele nusron ni dasile bovion wa express so willingness of talent ke mawo now my sick the right word yes talent ke mawo kona mi o jojo menana toke ke mawo kona mi we nene manya me ko emi ji me ko se mi me dasila me sia me une ozape jojo menana la video ke do acho mela ensobo damage na mi yengo kaba okay na view many education never no for le pe amegedo le global mi educational system mele pepere mi o ya tepe onu akenye nde kenya abaji yi de ajurume ka kenya kenya mere pe jojo menu na na de e ya ma wi ko na cover no don se video la akpobe epe ngo yi la asugbo. Wow, Novi todo lava vao gaton minute bla atonvo eve 552 Top Radio 103.1 FM. Yellow for clear Dr. David Kofi Waku. I make a strategic management consultant. I make ebe odoye be ekpenade epe field enye ganyao elabe ewodole Bank of Ghana talk me be wodole Bank of Ghana 20 years fifia anto do anto odo fe ko penade a make it be ya set up business he menyale ke na wo gakapuku makpofado business alo gadela si metima onade menye susude kemele vavana munu kama okwetowa enye consultant ene yue a hefun kule afia mo afodope elabe epe do fuku ema manage na no adada na obe ofe ganya oleke na we wa no etepepepe eya nye nweke wona efie na anu ame so menya be nenye sofo ha ya megede wa ba medo menya o menye sofo ha no kwenye Life Ahead Vision Ministry Vision Ministry ya susu menye ba mesia meke kenya la gbekore echomere la siu emi be Life Ahead o mele jifu kublo egbe echo ekebo epeke gbome ejebe na jetame bule unti ejebe na jetame bule unti kami abe moto le bia so me nyebe answering to
tomorrow's question today. Answering tomorrow's question today. Today. Okay. Babi akeke na vala achomeri. That don't be. Ai jebe na undodo na na si egbe. Na undodo ke na si egbo. Na babi ava matado. I say. Ta jebe na jira do de chome vision. E jebe chome popo de na si o. You should always have a vision. Fika yi wa gbele. Nuka nya gbe pe chome. Abo do ko le keke meko. Na bi ebe che do na o mata o dore si ade. Na nye do la na mere nya do si be ko mega ko do no. I see. Na to o gbere. Ebe ke wa wo ko jebe ninya. Elebeninya. Ebe ke wa ta wo. Okay. Na nye ga kunta wo la. Na nye nujira la. Na nye agba me kolola. Opiti do nu. Ta do ke na ta wo ri. Na ebe le do di ko ri. Bla be do la wo la menu. Okay. Akene be we do re si ade la. Na ko ma to anwe. Ah, do re ke mele we be do re si ade. Epa, muso suno de wi le o je mo wa ko to me. Ya ko mo de do me. Kaka na nyako ugbado opie na o. Ni to jore jinye kaka. Mo gbado ni odo pe kiri kaka ma wa me nveve mi lagbe. Ya nye muso suno yu me mi to. Tami aton do da un na me o. Okay. Ya be strategic enye yuvu gbe gare ke o mele mese. Strategic alo strategy ya me mi de to. E mo mi ke na to akpoji dudu le ke wo meleme. Okay. Anything called strategy is how to win the game. Okay. Ways and means to win the game. Okay. In other words, at this contest, the resources you have, how you will be guided to use them wisely to have profit. Wow. That is what we call strategic management. Na si de kala si o eleke na ze wa ne video na wo e ya mi be mi afia ka pa po amanu to me gbogbo to mi yo e je mi buta me lo me be ma bia be fifia beleke we to egblame o pe de konye be mi ape tourism minister mi ato mi avi mi ato mi ano cho amonu to me jifa go machine ye amonu to me ni no tamebu alo mi no avifa for so many years be enu gedele amonu to me si abe jojo menu na ka kometan zane alo amometan va mi agbo metan portray the thing to the world for people to know that Volta region we have is a tourism hub. Ekamo watanva. If you are mi antom mi no bale for money, what are some of the expectation you expecting there mi Volta region tourism are no limelight na Ghana play the whole well. Sister Jifa menya be o sister Jifa ke ni minister ya yo mele menya be enye America pon tepe
yata nemia no vio ho maudi opo position si ola elebe amado hana no mebe anu nkudo ji no be mi hiado over pelo mi kwado over pelo nemi lewo mi do nkwa paji ta yata mi ko amenya nucho aleke odo adan we kuku eko yobe doctor David Kofi Wako be wava akonde kavado menami me bia ba bia de apenejo concerning tourism nu ya hu ye yimele hu egbo novit todo lao ela fiade ye kai na program ade fifi like legade ya me ya ta metema wene popule ne wajo menya be adi be ya bia ba bia ha fi kake ya de koke abubu aneva another time I reschedule aneva ta igba eya ma na ya do ba bia una wo kake nyi mate one mi do no mate wi ma do anami emegbe a no ba va ha mate ana wa abubu ado ba bia ma ona mi ta me de kuku ego jojo gbe pe de ta ma wo no pe de kwa emi understand afo akpe le wo nya me egbe fe vava mi cover ye yi meli ota emi ayi enya me chito kake pe de kwa vuta le gapopo ya me miele ya ta me call topic be crossroad because at the time emi le government ya te blemia pe positions o me ba kofifia leke nesusu mi wo na munu to me kasa pe ne na va ya nya ha no yo do da nya ha wa yo mia region da nya ha wa yo mi okay ebe crossroad leke mi le if ya be ne do te pe de ikela near decision point yes abole ball fu emi fu kaka ball arekebele goal am you ya ba do penalty no do penalty di ya referee na ba yo ball fu la piti fufu yeah po me kaka ni ti ama ton yo ko na pu baba bia je be cheta o ama ton mi to ti ai cheta o yo ko ti a agba be di bo ni do ko o de cross ne mi apongo yi ma ta ni o da ododo gban to yin be me da pe ne president ameyi pete ti anani so far la onu ni kanaji wo po lu tefe e ka wa ta odo ameyi le do to parliament kaka ba kere ministry fifia Yehowa ni da pe ni kaka majima ga common popo le ma da pe ne president ye de one of the amunito me peta tia Uganda mi Dr. Johnson Esiama yes ba wa po egajira do fe ganjila ena me ke po mi te fe sunu le klalo be ya odoma a president apelo le doji le mi afegbeto ti adare te fe koko te fe gangan mi le klalo be mi apere ya ta me le gbogbo be bi ameta ti anya le gale mi ango okay c'est ça me fa MLS vous dadamele molo okay o ma ba ti ame gbegbere ke alo amerike o me kare jibe atawa wo dele no mi okay me de do ko ye fia o okay me nya do ye me wo do le Bank of Ghana yes me wo mi te fe me ko fe bla do ni to be ma jo ma ga va suro no bubu e ke ka me papa bubu me ba suro che ko lo do yo du ko le ngo yi po
ka south nyamelu north nyamelu central nyamelu na pete ni fufu na ni wo de ka ta ni be miele afufu nyame onu and then you can tell the best of the same feather flew together yeah wo de ka I won be me to do kore ya o di miele tabi ale kuro ni ma o vevere tabi adako amene no otia a region like this, I'm in America pe. Wow. America pe tia. Wow. That's very competitive. Ete kame. Kake mauta. Mi akpobe maunana ameke mountain asube amiena to akpede ana down dodo no tia. Mauti mkokola. Amen. A down dodo anu ko akpede minister akpela me o. Akpela diplo la u baby. Efen ikele nyabe diplo la jo ma sidi. Manye ka ba ivoku da mo ba ba bia nuka o nuka no ya polu be eni ya jeji eni ya yiji edo apo ya over ame ya sunu oko regionality chi amesi amele jijopo bia pe chi ya o mese be chi ya o level fifiela bele de kura ya po chi ya ogbo apo jo ya ogbo apo monya ogbo le vevere me tete perola vovoko ado emi vevere ka me blele fiu agro processing factories. Agro processing. Choteki over kukuva research gede ma jiji mi aje mi po mi je do pe ma to gbo po amole gali blede e mo yale ka wo mo ya ngologa mezochu mezochu segemi to me kakaka vado angologa mi to ma o de tomatoes ble tomatoes over de kusime cheta mi anu mi aruku yo no mema ejebenya di do po yuke a process tomatoes now eleke jake wa no kola be echomegbe mi aton azen agbeli Abeleke those days some years ago okay Akosobo down spillage ma echima market ti waka be echeka vole Akosobo down beto echima like net esusudo do le miasi abedu ke wododo dan wa tan ko chima darafia den one no standby ne echikabale here they just open up waka vika here o be Africa klega na o medo gake mauta tabule musumo tamila danwudu yata odudu le mumawu ne nya o megata o chede nya atamo ne nya vie bedi watewa we bebere yes akpe now menya wo fe yeyi wa nkania yeji Africa care questions so you metambia wa I will reserve them for you magbugba cover maybe 2 Hododio Nami. Ekekebo. 2025 is finally here. Have you registered yet? If yes, great. See you in Dallas soon. If no, what are you waiting for? Do so today to book your place for the most exciting fanfare convention yet to come. Register today and let's meet at the Big D to make it memorable. Machonye nuse awodo na mawu for my way ne oname machonye nuse awodo for my way bakokwe oh machonye nuse
place. Come on. Thanks to Apenya Me. You are welcome to Sienna 2025. Come and have a unique experience in Dallas, Texas. Ago na miapete milemiakpe bemifa 32nd annual Sienna Convention Le Dallas Fort Worth. Dallas. Big D. Mifa yapa pongtepe. Aha. Sienna 2025. Mano bobo edolo. Mifa midwaza. Mi va big Dallas. Mi va doisa pleni. Mi va po ete konu wo da. Yeah, you know, mi va no mi va the big deal. Everything here is big. It's done in big proportions. Mi va mi adu mi doisa. Mi pole mi wo mi apo te konu da. Mi va lo. Azalo. In fact, ne Sienna 2025 Dallas binyabe the me won am a toba ipola onyabe Sienna metropolitan ocho that time it's gonna be different ama nya trono atome that time bilabe Sienna pe biva ne me radu anzalo Sienna 2025 Dallas, Texas. Everything in Texas is big. Hello, everyone. I want to invite you to Sienna 2025 Dallas, Texas. It's going to be on. It's going to be popping. You need to be there. There's nothing like it. Dallas is going to show up big. Everything is done bigger in Texas. We look forward to seeing you there. And Sienna 2025, meet me there. Yahweh la Dallas, mi comida, manyanya, Dallas todo mi koji jonto, yeah, manyanya se jonto, Elfo, Waleya, anyara kwaga na binyat. That's all, 2025, Sienna, Dallas, Viva, Emigua, Brother, hello? Yema, Elam, Erojo Roko, manyanya. Azan Gromo Miela, Manyan Vinegon, Alto Toga, Najibia Kota Papa, that one of us. Paula Pia, I'm sure never name you. Yeah, the channel we do some bobo get me a back. After starting away, I like Yarona, Onya Pop, when you before that. Mi va Dallas. Mi ava pon te peda, mi ava do Dallas. Pop, come and taste Dallas. Et the Congo, Mi va big D. This is the big D. Mi va experience. Everything here is big. Mi va call me Womia de Coroda. Yami lo, met ni l'America, Yam or the Bono Beolo.
manglobo mi va poni tepe mi nya fio Dallas de mi wonu gan mi va podalo azalo azase Sienna 2025 le Dallas Texas et le Wage putu this one me Luciano Gede big mi va to come experience Dallas Star Sienna lo azale kongbe azale wa North America, Canada. Dallas, Texas. Over Big D, Egomeniabe, Luciano, Ikemi Wale, Dallas, the new one, Ojeji, O Lolona, Wanye, Lupakwa Plenku, Miva, Milemia Pere, Dallas 2025. Siana, Nemi Abadu Azan, Clemilo Azalo. Every obedi, no be kwakwenye, no be wawa. Tami vadi yani, niya sobe, adu azan, azalo. Sienna 2025. Dallas lo Big D. That's right. My guys is on. Julius. Ododio Namu. Ekekebo. 2025 is finally here. Have you registered yet? If yes, great. See you in Dallas soon. If no, what are you waiting for? Do so today to book your place for the most exciting fan-filled convention yet to come. Register today and let's meet at the Big D to make it memorable. Machonye nuse awodo na mawu for my way ne oname machonye nuse awodo for my way bakokwe Chonye nuse awodo na mawu esia for my way babokokwe oh machonye nuse awodo na mawu esia. Hey, you can give the Lord a dance in this place. Come on.
Kenya Media for your immense sponsorship.
Tudawanule amegbeto de siademu. Lakika gasiambe.
Tudawanule amagata de siademu. La rega siambe. ametoheade kecho amonutuame eye wonya aleke ohia be miahe ngoyido ava amonutuame emo eke no miato enu eke mia wokpeto elabe edoma uwona miato mana na yebe Dr. David Kofi Waku. Dr. David Kofi Waku, Amekenye strategic management consultant. Imenyale kama de gomelefe gomaya to gomedegbe. Edeko wona he awebe egba topic ke miele no potria mieton konele evogba mebe voter region at the crossroad of development. Amonu tuame gapopo adori ya de miele ye ya fe gapopo ya mebe ngoyi donava amonu tuame eya nye egbefe topic eya tanovi todola o ameseme fe tona no mia unti 24-hour economy abaleke mia to menya evado du come egome jeje so vie ko ache gome leke mio abe amonu tuame vio vote vio ha mi akpo gome le 24-hour economy ya me eye mia la amonu tuame mia vio mia Tomia no vio la monu tuame yo hawa pongo yi akpodo awo egbe mi afonu chon ya tanu to ati matiti crowd Dr. David Kofi Waku agede moji na sepen coffee fly
Authentic mama, authentic mama, the 103.1. Necessary hala hosela singebe avanyuna berekaku. Necessary hala hosela singebe avanyuna
Nyatapenya onyebe eya enye nyapenusianu ne believe aloho yesu jisa anye wonusianu eyata ohia be na ho ejise na si acho lefu pepe hiao ahagbe o authentic 'Mana na nyebe Tunenyo Bobobo na ole live like Top Radio 103.1 FM Papa Lawoji Nene Makenye like Authentic Mama fan page Ajile Facebook. Authentic Mama fan page is live on Facebook. I afumako na o. Ame yo la fumakata akpena minya wezo. Ebo kojo fiagbe. Ebo nye kojo fiagbe. Akule bo mia wezo. Nene Makenye like
Top FM Online, Top FM Online on YouTube. Yele Sienna YouTube page, Sienna YouTube page, Sienna Facebook page. Yeah. Dada omia fo yo katan nye kanejibe nye lewe dame. Like kenye we dale mi agbo ha mi awa undele bubum alegbegbe afifia le mi awom ke menye be mi agbo a mi ano awudodo gede ado me le gafufu ya me. That is nature. Ma open one ma. Meko mo mpopo ya mato fia ina siana membe so kata na wake meto na apeto. Me do the haji. Efonya Emmanuel Ameg Ganshi making a product Nukanya fe master producer le underground medofie ina form Emmanuel Ameganshi aka for Gamele. Kele afe kobli bola kata me to fiena me. Na Dr.
Dr. Isaac Caffrey Wonwa. We do the Haji play Wonyo from your kata, that diploma me kata mechanics be milenkonya send me do the Haji Togbi Butuvo Evelia Dufia of Glikpome Akachi play Mrs. Georgina Atiple Wonyo. Former headmistress of Kimbo High School and Odogono High School. That Papa Hana ina mimi do the Hajinam. Na haya totutu aikema ma yiji planu iwe jole kosra mepeta kaka. Kabakabane nya ayiwo na ji be authentic mama ayiko wele doji ebe good evening sister Mefa yele ponye live from North Carnation. Greetings to Pogo Promise Eric Avon set dogbe senanya play United Voter Youth Organization members so le Kaneshi Zongo Junction
echo apeto pogo Goswe bo. Okay, for Goswe leke ni fonya mesem yanko editi makpo ha editi akpen. Okay. Message so hlemele. Eyabe authentic mama. Ewele doji. I am with you all the way. Okay. Akpekakaka. Eyabe authentic mama. Yele tuaji. Hana yina awento. Okay. Eya chokbonye yina onabo kobla woyome. Onabo kobla oyome eha reyina o nenemake echokbonye na onabo bejra onabo Emmanuel kwesi alo kosi bejra eyina emi nenemake onabo Kwame Jijoli Gakpe onabo Jijoli Gakpe Kwame Gakpe eha na yina me eyina onabo Honorable Sam George Unchopedo Sam George eha na yinao Minister Sam George nenemake eyina Honorable Samuel Okujeto Honorable Samuel Okujeto eyo veta oje duklola kododosi oje dowo ado kale ezongohe dukle pesa otakpepe meto wa ka dasidoji eye waje edogome abaleke mi acho mi enya Honorable Sam George eno vetting committee uncho mebobokle agapopo ike o spend eya klepe wume o la fima nenema kenye Honorable Okujeto a black kwa mi atomnya vi de ka bevene eya ha ucho eto emme le mau Famen veve no kata je fiato je gato ple eyo nye regional minister vovovo echo ovaya o veti no kata gedeo ke duklola lejadrum akodo adasino ime se otakpepe owefo nene se otakpepe menola odasidoji for nene make appointment na other institutions so so far so good vote at all we are there and we are happy and me like pedam na tukola aleke ole miakom bank alo the governor of Bank of Ghana in my region and also from my district, Southern district, governor, I make you call Hokosu. The new governor of Bank of Ghana is from Southern in the Volta region, from Volta region as well. So far, me let the payo lebemi akpo, du payo lebemi akpo le jidudu ya me aleke votato support NDC party. So far, me le pom egbeko doda me lebe ame yo katan hele go me makpom le positions ma wa wo dok ple movie dodo ple ekutri kuku wa hengo yido ava Ghana pakle amonu toame eya kwenye mi afegbe dododa na ame yo katan cho amonu toame. So far mele nko compile me ne maudi no tia amokatan voa amene nesu no nye minister cho amonu toame amene nesu no nye CEO ho point cho amonu toame ple institution vovovo wa ma compile se mako bonko adomo jina mi aje o monitor akpoleke wa hengo idova Ghana ple amonu toame obe amenovi meno yokuji odu agbogbo a amenovime no yokuji odu agbogbo eyata na duklola heko amia amonu toame to gbogbo ya odo tepe o obodo da si enyebe wa hengo ido ave amonu toame ple Ghana dukome eyata menyebe 4 years ava ivo miakaje duklola jube mo onadeke wa ewo to sunu eke wa wo. It is now left with ameyo otia
be wa no tefe ma wa wo no tefe na dukoya ple amunu to mepengo yi no vi tudulao e ya nyenya jojo gbanto aloganto eke kaleji le jojom le gana dukoya me nya jojo eveli anya be nwucho amie sebe amade mia vide kade ha oyo be afeto Oliver Baka Vomawa mie sebe appointment committee to obiacho sibe wa vase otakpepe me wa va de dokwe nu de enu onlo ke onlo de social media le Facebook concern be appointment committee to le ega ahomle ameyo kenye dupla he tia be wa ba no minister positions wa eleklele enyama me vivi na appointment committee to especially me antomia for apeto benala here for ejikui alegbegbe eyata eya klepe committee members so o invite Oliver Baka Vomawo be wa bado enyaun be nyatefe egble alo megblo kemie se eyemi ekpo be mia novi mia vi afeto Oliver Baka Vomawa eno se otakpepe meklepe lawyer o eye efe nu foma ede kuku de enu mata be menye enu eke onyo ye nglo be yako adigbo committee alo menye enu eke onyo be waza enu eke onyo he wa noza amo akoko po alo enya gbogbo onyo be yako daode anyi eye menye ado ha menye ye nglo nado eke kokpedo lakpado ha go ha kakea ye de koko na committee be na ye fe nu nglo alo nu fofo he edojikuno ebe wa kunume wakpobe mekae 40 edefika 40 ocho nu kae nye no he nyama ove ble ameyo ble no ekema to he kele wana MP mawa wana MP mawo no vi todolao yo wenye no ekejo you as a citizen. What can you say about the chaos ekejo uncho lese otakpepe me eke le vetting committee eyanye second topic ya nabu play nomination so far people are happy with all the nominations, the names that are coming. What can you also say as a citizen so far the nominations so ya wenye two issues so to ayom pedeko na do susuglo ekemamia iwonaji no by Katie na yom la enye 0303944864 0303944864 enye no by Katie na yom le alo atonka yom hale
You can also call me also on 020-376-9562. 020-376-9562. At the Wosusuglo to Enya Eveyong. Ministers yo kata wo le vetting so far loke duprola he yo he concord do so far pa he coded dom le coded domede leke nekpocho amiobo wata wa wodona Ghana fengo yi be enu ekedim duprola le wa wona dukoa and also enu ekejole so takpepe mede dumevio nyawnye dumevio ye do MP ma ho pete de so takpepe me ofe wo na ma wo hele Ghana fenko glem le Ghana this leke na aglochonti pedeko meka juamadeke alo meka nunya dada deke eke mano modio ponu abedumevi glomagla hold on glomagla menye ejonyo akpenao amegbanto lekaji Mama. hello we so apameto Edo before. medeko mie fonyo eden ko kwa fine yoche Me uyo me transport. Bele yocho Accra New Town. Ebacho awadi awume. medeko le mona radio avie afinata no moji lower it a bit then we can talk yes akpe Okay, mommy, me uyo me transport. Yo anyawadi awume. Awudome. Okay, medeko mie le toji now. Meku edonye gi wole di mountone edo ati de gbo ne obe agbene iti le yisu don comment. Amen. Meku so ta pepe me dugi jole mari. Ne ma ka to me donye do. Dai enke mele do da be ni wo do mi di. Ne ta do ne di lo obe fetu me. Okay. That's the speaker. For action, do you know about? I'm a village told you now. Do I know? Ameku me ebedo ane enonye Josephine aje otu. So anyawadi awudome. Ni ave fiagan togbe adai kwesi jani. Okay, togbe adai kwesi Johnny, I say now, akpe hello apameto.
Hello. Mommy. Yes. Ameku enyeke. O medeku da Solomon. Okay. Hello, Apameto. Hello. Hello. Apameto. Yo, nyawe Godi. Malakuyo Shagro. Anko enya Moses to ka de ya Shagro mo yom chula. Okay, we let toji. Yo anya ba ada pere ya ba juku ala ba. Ali o do me a. Yele na amon ko ko me amagaw chu hotari jina. Ajiba no do kon ku bia plus ba an sedo ma da kama ba. Afalenye ban ale ko mi ana ma do ba tu so ma da ba parliament aso tu sa ma da na ma ko ya body over Fatima. Apo mi ama yo ka su do ma ni de do ma. Yo mark na ni yo mo mark go. Canada go don su ba ka tu so over foot. In all about the over Fatima. Yo. But nobody. Now we look control should do a president. I come over na ke kori. Abu. Ya do ma le ka ba de no ba cha le sa ti mo ku na ba ga na ogbon na mi. Ofu ko penye le yi. Road minister, roads and highways minister. Yantomyavi, Honorable Agboja, Ego Akbede Abacha, Akbo Doyology. Yes, yeah. I'm a vele told you now. Oh, now my dinner won't talk. I dinner so in the place, you know. Okay. I am hold on 1 minute. It's 020-376-9562. 020-376-9562.
2. Always up a metal. Mauta, me for you and call Amen. No. Daniel, to Ashama. Ashama downtown. Okay, Maletochi now for. Waraguku ya madan mabi ke parliament anti aleke afanyu Michael ma medeno Ayo mola, na pese nya be fagba ola. Odo to soil. Damata yo uta. Ebe nyate ya pese nya da yo kata chiamole damde do nti letia. No ebe the bomb that we are yanchi Ghana na you le open na ite bona. Kana nye be so na ya na you do so mahama. Te onya ba yo we dance dukoya. Ya ta do da so nyo. Okay. Ayina habia dia ayina nya de loko kofa ka ti bibi. Okay. Gata waselo Authentic Mama 103.1 FM. Hello, Upper Metal. Nko klafine ochwe. Bebe to adenta sakoda mile to aji. Enye penye tu shako na meso at least no dey know about 2 years la kaka boba akola o do grevo akeni kuchire nye be o to jira do asoma bo ke bi yi re domain to ba no mu to go ke ro to fe vi o ko lo po ti dire ke o to fe na o fi na bi yo va le do ni ro wa na parliament da le ke e du ko a tale bi yan to ko mi ma gbogba ta ko ni be yan to do ku je e pro o yo na ko kuri e pro mo ke ya ma ko be ma beto ko ni ko ya nu pa ku beto na do pa bakri ni no pa ku pro ma beto to no pa ku top radio va corre
Okay, Merakuyota. I'm a summer that's the speaker for action. That is all. Basically, I'm a village to Jina Bebeto. At a was okay. Bye bye. You know, Vito Dola. Okay. Dapia mekwa, onabo dapia mekwa. Yebe negwo nyada 20 a. Edo tonu de na okude tabla kwa. Nyebe tonu nebe okude tabla kwa. North tonu side ocho. Wo eyo okude tonu ni foma. Nyebe amu yebe ne nota okude to a. Zebe adumo na edo ango be ko chaka zebe adumo na like never we ka dumo edo they got chaka like just like that. At all because the share the need another of the tone of the I'm a shaman number of the tom. I'm modern young or to I'm a big motor, I'm not on the war. A trauma. No cargo meso. Be edo a tongue be plan log be together. Lo. Making do on the cloud like a bit of the abdominal cloud. Like real because American do fancy Kotaka fancy. Okay. Amen. You no viko kuyo chabate Bobby Brown. Bobby Brown. Yeah. Any jole parliament. Many kidney ajikuwa. Upon he speaker the ewe akema ya novi akema pori do barareta ami le jiro fún mi fún ala be mi pe ba fún mi do all the liberal next time do no do taking that no more no away ga ko premier no vi to hu ne do no le ti do no to bararuta igara so no mau to no premier puta to no ya ku ku che ne ko gana ko me do bele winto
me do bele abash pour l'association qui le monto so fi bi o pete wa se na Bobby Brown fi ka lepele no ko na me a mele mala okay me do be na fe kobli bula ha okay yo novi bye bye novi to the lava vaole Yesu Kristo man abaleke mi anto mi say amegede obe the voice of men is the voice of God. Allow the voice of God is the voice of men. Anyone you take it. Okay, abaleke to come to kata meseme le gbogbo be nu ijo le vetting committee nchwa menya kpo wa nyatefe menya kpo medem yaji de ka abese ota no lauko ameyo bubu toto like to hele nya untiko mi ba na foma mi awodona mi ko azu nene enye no bla nya menya kpo ye abaleke speaker hena 7-member committee abewa kunu ma akpo no eketutu ejo mi amegede mi ekpo no ekejo alabama do ha no fema akpo no ekejo tututu bla meyo kata no tv jikpe aleke dokomia globe mi anovio wano njo anonte lese otakpepe me la fema lobodo kreunti abaleka madegble be amadeke mako plamache areke va demo me na obe edo eke longo no matawo atanye strategy adewa no obe wanu no ma o kafra enu ma o kaka epene na vaifi edirekpeto edo yo dongo be wa wo mawe ma oneva mianu ma oneva gana nu bla meyo kata won letatia bla duklo lanu be wa ko afodi anyi sese no jedogome real work egoma nedo Ghana amse na kongo yi pletotro emena fana o mi dogbadado ota Kenya tope ona MP Kenya ona boda fia mekwa medogbene ke mi anogbedo da delta be wato wa wodo ke okona o be Ghana akpongo yi enye no bla nya be enu majo Ngacho ki kan mi ya fenyi mega po mi po. Oh, fine mi agai. FPF for mi lelo. Robe nya fi le jojo. Jajara do na Siana 2025. Ya fo wo mi le rehearsal so de le jajado wo. Mi le me ya fi de ko mi le. Oh, nyate fa ya. You must be never register at Dallas 2025. Because that's the only way my tongue get access to their hotel. I can't really worry. No, you may register here. He never job. He my tongue at the convention or would they refund my money to me? What for that? No. Never and Ghana registration. I've another two more down my temple convention. The Ghana one. We are cool. Even when you now your convention organizers. You don't know my other what to put that now. And even your happy August 2025. Now do about don't hold wake out kata. Nyatepa. Nyatepa nyakwe mi onu. Be kwe fe di fe mi yakwe mi date kwe hia August 13, 2025. No nya your
yako wa cancel hotel reservations akwa agana. You know what? It's too early to register for the convention now. The convention is up there in August 2025. Fonye, any registration, ekpela de siana muvena wododunya de asanauti. Uhala apo hotel penye pede ano. Oh, apena de upe ya bede dem. Wini nyoto ma register. Mawe kaba, ma ya no vinje bomita. Apato buipe kolobadu. Ote no register na mi afansa elebepere. Efo, go bankolo. Yami, yame we mi yom ya be humeto we mi a register mi avadala. Azalo. Hododio Nami. Ekekebo. 2025 is finally here. Have you registered yet? If yes, great. See you in Dallas soon. If no, what are you waiting for? Do so today to book your place for the most exciting fan-filled convention yet to come. Register today and let's meet at the Big D to make it memorable. For my way, Machonye nu se awodo. For my way, Babokokwe. Oh, Machonye nu se awodo. Namawu esiai. For my way, Babokokwe. You can give the Lord a dance in this place. Come on. Thanks to Apenia Media for your immense sponsorship. I really love to stay with you. I really have to go back home. Whoa, whoa. The beat scientist. Tumenyo meswa wewe, tumenyo meswa wewe, tumenyo meswa wewe, tumenyo meswa wewe, meti bena, ano nyama, 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 tumenyo meswa wewe. I really love to stay with you, but I really have to go back home. I really love to stay with you, but I really have to go back home. Meti bena, ano nyama, tumenyo meswa wewe, meti bena, ano nyama, tumenyo meswa wewe.
bonita muñoz.